Kajanmit kat artarik September kalalong kamit besi batjau mat katang ya kajala Meghalaya bat kamtam ya kariboy baru kawai ba kendit lami ka kubor balaklatno Dr. Didi Lapang. Dr. Didi Lapang ude walong tem bunsin kung menteri rang ba ka sarkar jala Meghalaya. Ka kerteng bapura jong Dr. Didi Lapang kade Donwa Dad Wilson Lapang. Lakayu hakash photorek April kat kandai spa lai pusau hakash nong jeri boy district Dr. Lapang ulaklatno hakat arterik September arajar arpesan hadin balaban kajing shitom hakajing long temen Dr. Didi Lapang uwan nakalong yung long sem kabaduk Dr. Didi Lapang ulastang bandrung syakakam sanyhima nadu kasnem kat kandai spa niupuar ubulalong UMLA panengkong du jong kanungpo constituency hadin balayo yakajala Meghalaya bapura Dr. Didi Lapang ulalong Chief Minister bakat ar jong kajala Meghalaya kabau la shimti ningkong hakasan terik February kat kandai spa kandai puar bat kabakat du kabau shimti kadai hakalai terik ume ar hajar kandai Dr. Lapang ulayale badiatrish tom banra ya kajing kela haki babun kiliang jong katham riboy khamtam ban penyo ya kariboy kum ka district kabala urlong shisha haka sauterik ujun kat kandai spa kandai puar kat hadu ba katham riboy kala ainam ai burom ya u kum ukpa kariboy district